Сатындурд заман соңғы хаберлерін айдынлата, мен Мәдиле Мұхтарова сізлеріне селамлайым. Бірінші зафер Қырымның юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылықларының іштіракчысы Рустем Мустафаевның давасыны тоқтатты. Шикет аризасы есе қанатлендірілді. Бір кішілік наразылыққа шыққанда бір кіші Энвер Мустафаевның шикеті ред етілді. О 10 000 рубле пара жазасыны төлейчек. Дабыр шикет аризасының бақылмасы бұда қалары башламалы. Это, конечно же, прогресс и нонсенс для нас, но суд апелляционный прекратил рассмотрение административного правонарушения со стороны Мустафаева, Марлена и Рустема и закрыл это дело. Альхамдулилля, это хоть небольшая, но тем не менее победа в нашем деле. Основанием для прекращения рассмотрения дела было то, что были нарушены судебные нормы и процессуальные нормы порядок суда первой инстанции, в связи с чем судья усмотрел в этом нарушение и просто-напросто прекратил это дело. Кечкен сене октябрьдің 14-інде Юздензияде Қырым татары бір кішілік наразылыққа шыққаныда. Олар Қырым татарлар террористегі езулы шарларына тұтты. Қырымның ишғалжа кеметі бұл акцияларны бір умуми митингке бірлештірді. Бойлейше 80 инсан пара жазасын алды. Февраль 26 давасының бүгінгі махкемесінде прокурор дава малюматларына сеслендірді. Имайе тарафы яңа мұрачатлар бермеге қарар алды. Оларны язма шекілде бермек керек, адвокатлар кереклі весиқаларны азырламақ үшін отырышны башқа күнге ұштырмаға режа етті. Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Искендер Кантемиров ve Искендер Эмирвалиев 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламентінің бинасы күнде қалабалықларда іштірак етмесінде қабатлана. Мустафа Дегерменджи ve Али Асанов ев апсынде болуналар бүгін прокурор оларның жаза мүддетлеріні ұзатмаға талап етті. Рассматривалось ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Асанову и Дегерменджи, где он просил продлить на месяц. Ну, как и обычно, суд удовлетворил это и продлил ребятам еще на месяц меру пресечения в виде домашнего ареста. Следующее заседание у нас назначено на 15 марта, 13:00. И на этом судебном заседании будут рассматриваться ходатайства стороны защиты. Ахмеджетнің ишғалчы махкемесі Бақчысырайлы терроризм давасыны бақмаға башлады, мабюслеріні бірер кірсетелер. Илк Кырген Римзи Меметов oldu. Mahkemege umur arkadaşı ve balları alındı. Kreml esirlerini sabasatsi 7'de getirip aleda aşağı atmadılar prokurorlar, qabatlanğanlar ve onlarının imayicilerine dava malumatlarını öğrenmek için verilgen vaqtını qısqartacaq ola. Dava mabüsleri Rimzi Memetov, Enver Mamutov, Rustem Abeltarov ve Zivri Apsiyitov 2 yıldan beri sizoda tutula. Onlarını Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etmesinde qabatlaylar advokat ve soysoplarının tahminlerine göre FSB yaxalanğan Qırımlılarını Rostov-на-Дону şehriне tez ауштырмаға istey. Видимо, сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. Такого случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. 2014 сенесінің әдесе вақияларыны қатырламаға девам етеміз. Мартның 2-сінде сақты референдумға 2 hafta қалғаныды. Бетіні қапатып, селі алған кімлігі белі олмаған инсанлар Украина арби бөліклеріні запт ете. Президентінің Қырым темсілжісі Сергей Куницын Ахмеджеттен қачмаға тырыша. Украина арби деңіз құветлерінің команданы Денис Березовский есе хайынлік япып, ишғалжелерінің тарафыны тута. 4 ел евесі бұл күн насылыды левхамызда тариф етіле.
Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Медени яда территориаль мухтариет. Президент Петро Порошенко милли яда милли медени мухтариет меселесіні парламентке бермеге ваде етті. Ама башта Анаяса комиссиясының соңғы варианты таздықланмақ керек. Мұхбирымыз Анги Мухтариеті қында сөз кеткенін аңлатмаға режа айтты. Қанун лейхасының вазиеті ве визиқада олған Мухтариеті қында журналистлеріміз білмеге әрекет етті. Украинада Крым-татар милли территориаль мухтариеті тәшкіл етілмесі 2 елдан берлі музыкер етілі. Кешкен сене май сайында Анаясаның 10-шы бөлігіне көрсетілечек денішмелеріні ішлеп шығармақ үшін іш группасы тәшкіл етілген еді. Ноябрь айында ойшыны екінленді. Межлис рейсі Рифат Чубаров айтқанына көре, весіғада милли территориаль мухтариеті деп қайдетілген. От в тих змінах, які ми підготували, і тут немає жодних сумнівів, мова йде про кримську автономію, яка утворюється за національно-територіальною ознакою. В статті 134 говориться про те, що джерелом кримської автономії є право кримсько-татарського народу на самовизначення як корінного народу України. Президент Петр Порошенко атер телеканалының мұхбірі берген суаліне Мухтариетні милли яда милли медине деп адландырды. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Мұхбір сөз территориаль мухтариеті ақында сөз кете деп қайдеткеніне о более жауап берді. Це не культурна автономія, це територіально-національна автономія. Я врахую вас. Президенттің более жауабыны Крымда яшаған милли межлис темсілшілері анламады. У меня нет оснований считать, что президент Украины сознательно навязывает идеи национально-культурной автономии для крымских татар, но вместе с тем глава государства должен быть крайне осторожен в подобных высказываниях, так как ожидания крымских татар в отношении конституционных изменений, которые сегодня предстоят в Украине касательно статуса Крыма, крайне высоки. И от тех действий, которые будет предпринимать украинская власть, все ее ветви, в том числе и президент Украины, будет зависеть очень многое. Киевде Петр Порошенко лав хатасыны япты деп түшінелер. Чүнки президент өзі Анаясаға денішмелерін көрсетмек үшін іш группасыны тешкіл етмеге авалетті. Президент мемориетінің векілері де бұл іш группасының ішінде фаал іштирак еткен. Той текст, які ми готували, а в нашій робочій групі були і відповідальні працівники адміністрації президента, правники. Це говорить про те, що ми працювали виключно над удосконаленням статусу існуючої кримської автономії і на основі права кримськотатарського народу на самовизначення. Тому будь-які твердження інші, вони можуть бути дійсно обмовленням.
Арсен Жумадилов иш группасына кіріп, қанун лехасы üzerinde çalışkanlardan biri. Айтқанына көре hazırlanған денешмелер Қырым татарларының милли территориаль мұхтариеті тешкіл етілмесінен бағлайды. Президент бұны тесадуфин айта білгендір дей, чүнки о чоқ çalışа. Я дійсно сподіваюся, що це була просто, скажімо так, несвідома помилка президента. Він мав занадто багато складних питань, які його дещо, скажімо так, розбалансували, і він просто непідготовлено відповів на ваше питання. Заявляю відповідально, та автономія, яка спроєктована нами, є національно-територіальною автономією. Крапка. Документ звучить Крим. Президент анаяса денешмелерінің қабыл етілмесіні тезештірмеге шандырғаны қуандыра. О анаяса комиссиясыны яқын вақытта топлап, ішленген денешмелеріні жымат оғыне музакире етіп, сон қанун лехасыны юқары шура бақмасына бермеге шандырды. Эльвина Титбулаева, Елена Сытюк, Вельдар Исматов. Заман. АТР. Эсір алынған екі Украин сыңыржысы евге қайтты. Истеледжілар оларына кешкен сене октябрдің 3-де сумы велетінде тұтқаныда. Бүгін саба еркек кішілер екі Русия сыңыржысына деңіштірілді. Олар былтыр июль айында ішғалетілген Қырымның мемори сыңырындан Эссас Украинаға қанунсыз кіргені. Азат етілген Украина сыңыржылары Киевге yol алды, мұнда оларны бақып тедевелечеклер. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи нікуди від них не відлучатися. Вирішував питання, я вже сказав, безпосередньо президент України. Був дзвонок, був телефонний дзвонок на самому високому рівні. І це була перемовина на обмін на двох прикордонників російських, які незаконно потрапили на територію України. Қашқан президент Янукович Москвада олып Украинаның топрақ бұтылынығына ғайрыдан тіклемеге ваде еті. Ешғал етілген Қырым ақында есе бір сөз айтмай. Бүгін Янукович аман-аман екі ел ішінде иліксі фермут бұат конференциясыны кечірді. О, Украина веданбасыны барышық елінен бірлештірмеге ваде етті. Ешғал алтындағы ярым аданы есе хатырламады. Урегулировать этот военный конфликт и мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность украинского государства. Қырым татар өрнеклері кет-кете дамытылы. Бұны Қырымлы ұстаз меденейді мұвайызбатлай. О, земаневи қаяфетлерде милли өрнеклеріні қоллана. Ер-бірінің айры манасы бар. Меденеханың фес, чанта ве чешіт безеклеріні милли үсліпте япа. Али оқып юртында оқуғанда о машина нағышы программасына бенімсегені да. Я считаю, что вообще в повседневной одежде надо маленький элемент вышивки. Если он присутствует, это уже наш народ идентифицирует как-то, вот что это именно крымские татары. Шымдалек болсонқы хаберімізді саат 15-те заманны Украинче сейретмеңіз мүмкін атырден айрылмаңыз.